Muri Senegal umudepite w'umugabo uje yakubise mugenzi we w'umugore nawe amutera intebe yihimura mbere y'uko bamurambika hasi. Ni ikintu cyagaragaje uburakari bukomeje kwiyongera hagati y'impande ebyiri zitavuga rumwe. Byakuruye kandi impaka ku birebana n'urugomo rukorerwa abagore. Ifaranga rya Afurika y'Epfo ryari rihagaze neza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nyuma yo kumanuka umunsi umwe nyuma y'uko hari abumvikanishaga ko Perezida Ramaphosa agiye gusezera. Ni nyuma y'ibimenyetso byerekanaga ko yaba yararenze ku itegeko nshinga. Centrafrica kuri uyu wa kane yizihije isabukuru y'imyaka 64 y'ubwigenge. Abantu magana batoranyijwe nibo bemerewe kujya mu karasisi k'igisirikare na polisi. Ubudage bwarahiriye guhagana miliyoni 46 z'amadolari yo gushyigikira ingufu z'ivugurura no guteza imbere urwego rw'imari. Minisitiri w'imari wa Ghana niwe warayabitangaje. Naho muri Sudani y'Epfo impirimbanyi ku bidukikije Opira Bosco Okot yigisha uburyo bwo kurinda ibidukikije. Mu mwaka ushize yashinze umuryango ufasha abaho akomoka n'abana b'impunzi hamwe n'urubyiruko kuguma mu mashuri.